Ngosuku lokuzobonga uNkulunkulu lokuzobonga umoya oyingcwele ngosuku esikhumbula ngalo ukuzalwa kwebandla nokuzaleka kwebandla eindaweni zonke ake ngithi kakhulukazi emindenini yabantu mabese khona abantu abadala abantu baleyo mndeni kuhlale kube nezikhathi abantu bakhunjuzwe ukuthi singumndeni singobani sisukaphi sizalwa ngobani bahlala abantu bakhunjuzwe ukuthi kungani la ekhaya kwenziwa ukuthi noma ukuthi kungenziwa bekhunjuzwa ngemkhuba yakubo abanye bakhunjuzwe ukuthi amagama abo asukaphi kakhulukazi abanamagama ahlonipha okhokho babo amagama abaqanjwa wona ayengamagama abathile emndenini bakhunjuzwe ngalawo magama ukuthi ubani wayengukuthi waqanjwa ngegama lakhe ngoba kuthe lolu suku luwusuku lokuzosikhumbuza singumndeni webandla likamoya oyingcwele ukuba singobani nokuba sisukaphi nokuba kungani sinje ukuze ukuthi umuntu ongena phakathi kwaleli bandla athuma efuna impilo yalo efuna ukwazi ngalo phakathi kweinto zonke angatshelwa zona atshelwe ngomsuka webandla ukuthi leli bandla ukuthi uma sikhuluma ngalo okulotshwe la kulencwadi yamaculo ethu eqaleni uma uyivula ithi lenkonzo ayisilo uphumo noma uqhekeko lwelinye ibandla ukuthula kuba ingcwele. That is one of the fundamental statements esiqhenya ngalo siyibandla likamoya oyingcwele ukuthi leli bandla alisilo uphumo noma uqhekeko lwelinye ibandla ngoba namhlanje emaningi amabandla uma kukhulunywa ngophumo ingoba kukhona abaphuma bephuma kwezinye inkonzo baqala amanye amabandla noma kwenye inkathi kube khona impikiswano ebese kuba noqhekeko emabandleni leli bandla nanamhlanje leli bandla alilona uphumo noma uqhekeko lwelinye ibandla thule ebandleni elingcwele ukuthula kubazalwane sibandla likamoya oyingcwele elilodwa sibandla likamoya oyingcwele elilodwa yini esenza sibe yibandla likamoya oyingcwele okusenza sibe yibandla likamoya oyingcwele uthi uma uqhubeka lo mbhalo uthi umholi walo wazunywa wehlelwa ngumoya oyingcwele ngomhla ka17 kuJuni ngo1917 lo moya oyingcwele owakhuluma naye ngoMay 9 ngo1916 ukuthi qoqa abantu ubatshele balinde khona isipho engizobapha sona uthi bheka ngoba abantu bayangikhonza kodwa abangikhonzi ngokuyikho namhlanje uma sila abantu baphuma einkonzweni ababekhonza kuzo ababezwa bona qobo ukuthi esengathi khona ongaphelele kubo nabanye ababe curious ukuza ukuthi yini akhuluma ngayo lo muntu nabanye hleze abadonswa zihlobo zabo ukuthi akungiphelezele siye lapha kuthiwa khona into ezokwenzeka noma khona into ezayo babecabanga lokho ababecabanga abantu ukuthi bazokwamkela ngokwezidingo zabo nokwezidingo zempilo yabo ngaleso sikhathi kodwa akekho owayengalindela noma owayengabheka ukuthi kungenzeka lokho kwenzeka kubo ngomhla ka17 kuJuni ukuthi uma umlando usho kuthiwa kwathi bebuthene
besendlini wayeseqalile ukushumayela umqalisi kusukela ngonyawo ngaphambili becula amacula ababecula beyinkonzo ezihlukene ababekuzo nababephuma kuzo kwathi bengalindele kwehla into eyaba nodumo kwasengathi kuduma izulu kwehlela abantu bonke ababekhona ababengu-60 baqala bakhuluma ngezilimi abangazazi kwayiyona into ekhombayo ukuthi lento eshiwo umoya kaNkulunkulu kumqalisi nezwi elikhulume naye lithi khona isipho esizayo nasi lesipho sesifika phakathi kwabo othi umlando kukhona insizwa eyehlela ngumoya oyingcwele yagquma yaphumela ngaphandle kwathi uma ibuya yabuya seyiprofeta yathi kushona amandla usho umoya oyingcwele ukuthi yiso lesisipho engikhulume ngaso phakathi kwenu njengoba ngathembisa ngabaprofeti abangaphambili ukuthi ngiyawuthela umoya wami phezu kwenyama yabantu amadodana abo namadodakazi abayakuprofeta yiwo umoya oyingcwele lo okwathi abapostoli nabafundi nabakholwayo bebuthene eJerusalem ethe uJesu hlalana emzini eJerusalema nize nambathiswa amandla avela ngaphezulu babengazi ukuthi ukhuluma ngani kodwa ngiyathemba ukuthi amandla babewabhekile awoqhubeka benze imangaliso nezibonakaliso abasebeqalile bezenza esekhona uJesu lezi ibonakaliso ababuya bathi kuyenkosi bheka amadimoni ayasilalela uthi uJesu kubone ngathokoziswa ukuthi amadimoni ayanilalela kodwa thokoziswani ukuthi amagama enalotshwe encwadini yokuphila kodwa bamangala bebona imisebenzi uJesu ayeyenza eyayingamandla amakhulu uma ethi kubohlalana emzini eJerusalema ningasuki kuze nambathiswe amandla avela ngaphezulu uyabatshela uthi bheka niyokwamkeliswa amandla uma esefikile kini umoya oyingcwele ngicabanga ukuthi noma uJesu ayekhuluma ngalamazwi kubo kodwa they still did not understand njengoba sila endlini sesinomoya kaNkulunkulu sizokhulekela ukuthi uNkulunkulu athi uma ekhuluma izinto kithi nezinto esingaziqondi ezingakenzeki nesingazi ukuthi ziyokwenzeka kanjani kodwa sizamkele njengoba sizizwa senze njengoba sitsheliwe kuze kuthi uma esebonakala yena enza lokho esingakwazi nebese ngakubhekile ngoba uma ekhuluma inqondo yethu igijima iye ezintweni esizaziyo iye ezintweni esizi-expectile iye ezintweni ezijwayelekile noma esifamiliar nazo ukuthi ongenzeka ukuthi usho ukuthi esho enye into esingeke sayicabanga akekho umuntu owayengacabanga uma uJesu ekhuluma nabo ngomoya oyingcwele babengawazi babazi ukuthi kwakukhona abaprofeti ngaphambili ababenomoya kaNkulunkulu oyingcwele lo moya wawukubaprofeta abathile nakubantu abathile kodwa esizulwaneni sabo babengazange bambone umoya oyingcwele ingakho ukuthi uma sebephuma nabo sebeqala beshumayeza abanye njengezwi likaJesu ethi hambani nishumayeze izwe lonke kusukela eJudiya eSamariya kuze kufike ekhali komhlaba kwathi uma befika kwamanye amazwe bathi kubantu seloku nakholwa nake namamkela yini umoya oyingcwele bathi labantu asikaze sizwe nokuzwa ngaye asizange simamkele futhi asikaze sizwe nokuzwa ngaye nabo there was a point in time where babengakaze bezwe ngomoya oyingcwele babengakaze bamamkele babengakaze bam-experience and so uJesu uma ekhuluma nabo ngokuza kamoya oyingcwele ukhuluma ngento abangayazi uthi kodwa uma esefikile senimamkele umoya oyingcwele niyokwambathiswa amandla niqale nibe ngofakazi bami ukusukela la kuze kuyofika ekhaya ngomhlaba ukuthule ebandleni elingcwele